MCA Maria Madhure twina kworonto na kiama kia UDA kaunti ya Meru MUCEMANIO ntukeo monde ni kenda kubanga ni kiama kia BAUGITE kwina obatu wa kwebanga ori gukwirigirwa kwithirwa na ITHURANO cia UDA mweri wa kanana mwaka uyu turi akiarie mukanuki wamo ure nowe MCA wa Thwana Jim Muchoi na ugite ona kwina mibango ya kugarura utongoria wa kiama kiu ndani ya bunge ya Meru mwishoni wa KIUMIA gikituri Muthuri Muriuki horingi na nteto ino. So watu ya members ba UDA members ba county assembly Meru ba UDA na iruare to karina MUCEMANIO ya veda to karina lengthy discussion na pia tokera kemanto yake ya UDA ikio the ruling party na ikio the strongest party in Kenya na ndene Meru na kutoona kuina umuhimu tore members baraba members ba county assembly Meru ba kiama kia UDA kwareria manto ya future ya kiama ketu na kona bora tombekie wiki ya kiama ketu na mbere so to kwareria few things kwina elections chete April na to kwareria manto yacho na to members beto ba participate dena ya elections yu to na members baraba participate. Number 2 kere manto ya UDA bando to members tukateki jukumu seriously ya kuendelea registration ya members na ndio tukwenda kuendelea kwa kiama ketu strong ndene ya county yetu ya Meru na pia ito welcome watu bangi baranya ba MCAs baraba interested na various positions April bomba kuidra baki join ndio tukwenda kiama ketu ya strong na ito kwenda the best candidate na nominations wike the chief free and fair so ito welcome the public bomba kuidra baki join kana bomba ku participate kile elections. Number 3 tukwa discuss mantu yetu ya party also priorities yetu ndene ya assembly na agenda yetu ndene ya county assembly Meru na ki community ya Meru na toa ile tona kwa necessary ku reorganize leadership yetu ya UDA so by the end mucho kiumia ki to members with to chamani members by UDA kenda tomba ku restructure house leadership so together tukibwithia elections cha house leadership kenda tomba niku kenda tomba which line na ideologies chetu na kenda tomba pia which line na arato kwenda weta as a party.